Lilian Ruteraho arukutongoza kuronda karoro ko munyishengero kazi atandikira hamayirina kandi yahikombe bicweke bindi nkakaberebere isingiro town council Kagarama Ntungo Kabuyanda hamwe nebindi bicweka Ruteraho mu kugamba kwe agizire ngo ayorekerire kukorera abanyisingiro ebyentunguka Sirabina by'abakazi abashinja imyendo n'inyayo kwagira ryo mwegese babushomesa n'inyayo kwagira ryo mwegese kandi kongeraho obudabura nanga bacyara n'ibintu mwebembesi urukubasa kubagambira parliament kubagambira ibintu barukwenda abacyara nibenda ibina byabo tunguka Omugandi otwira ryo muhwezi wa speaker wa town council mu district ya Kabarore kandi orukansa romukazi wegomborra ya town council ya Mugusu Stella Kemigabo ayakirwe nkuyanje y'abantu bwanyuma yo kuhamebwa mu botongore okwayanura ntebe yo munyishengero kazi ahabwa district ya Kabarore Wejime Barinda or kansara wa Rutete sub county ashabira abantu butabuzabuza bwa sente bitu batora nabebembezi abino bushoborozi okubakorra mutebinira atabaye batabura mutabiriho kuri mundagana nsyaka nikimanya na wari mugara Mugusu mpita kumulekera ministre Tengokuna namba pala mugara Mugusu mwetera mugaro Gasha kwa Rothon Wamanya na Doreen Nasima